Biyag ti tao. Mayrin anak, bumangon kan. Aldawain, intamanan nagisursor iti lako taan natay. Magkaturturo kag pailaan, tatang. Alaki Jane, bumangon kan. Napudot tong na jay talan. Masadutak. Na kayon ti mapanagla ko. Nadagsen ti lako kanatay. Masapol nga adda kadwak anak kao. Hey! No, apay mat ngamin na nakurapay tayo Apay ngamin na diyo pinilpili tinasawa yo. Pobre mat ngamin tinasawa yo. Jay baknang kumaa. Uray bakit? Wano anyat itsuranan. Basta baknang. Jay mat lang ngamin kinapintas ni nanang tikinita yo kenkwana. Mangrugi ka mananayray. Saan kumabot akas ta ti panagsasaum anak kao? Tauray sa nabak ng ti inam. Lasing pa it nagagay. Awan serbi ti kinagagat na. Tadimot baknang. Alakit din, agmurmuray kan, tayo kamanganay sa tarumwar. Darasam, Masadutak nga ron. Nakalatan natin mapanaglako. saan man anatangkan ti ulam? Linak pagpungtutan. Ala, agawam ti agunay. Agtaray tanay rin. Panawa mong ti kinarigat ti biyag dito lugar tayo. Ha? Papananta kumangay. Yawid ka na, di balay mi. Agdan natan. Di na ka di kasar. Ikasar kan tumot lang Basta agtaray tan, tamasyanakin ka. Marigrigatan kan naglaklako itinatang dito lugar yun. Wen nga rod. Nagngisitak pa yun. Gapo iti pudot. Takasano? Uray na pudpudot. Magmag na kami latang aglaklako iti natang. Masyanak nga rod kan kanay rin. So akayat ka atulungan. Yadayo ka iti kinarigat ti panagpiyag. Sumurot kan kanya. Kaagawid tayo di lugar mi. Sige nga rod. Sikat ti makaam mo, Mark. Anya kamutin, Mark. Nabartek ka manan. Kan anak ko pa'y laang. Ngamsyak amin ng ti aglabakas kadagluto. Awan pa'y maitultulong mo dito'y balay. Dagiti latan barkadam ti ayan ti atensyon mo. Uray kumamot no gumatang kay ti makan. Iti bisyong mo ti papanan ti kwartam. Sumanaw ka manang. Ay ko! Ikati malas iti biyak ko. Abay agas no ti papay mo kanyak, Mark. Kunam idi, yadayunak iti impyerno. Ngam impyerno matlagayam ti pangipanam kanyak. Hoy, si kapabay. Di mo man anderan tanak ko. Di mo paritan no sa dino ti kayat na papanan. Si kataglaba. Di mo paglaba ang tanak ko. Tas sana na iruam na itang aglaba. Di yung kumamot kung sinsin ati madingaram iti anak yun, anak. Agulimag ka man. Si ka tinalas na ramid na. Tanangiwat ka. Diyak kayat ti kasta manugang. Nuwapay ngamin na si katina sawa tanak ko. Si kakaditi imbaga ni Madam akadwak diti ababaw nain. Wen, siyak ni Irene. Mia matinagan ko. Nasaya at matatadan kadwa kababaw nandito eh. Saan ako na marigatan kadagiti trabaho dito eh. Nagdakkel ngamin to'y balay. Nasingpat ka di dagiti amo ta, Mia? Awun, saan daan na imot? Iso na laang ta do ti trabaho. Makabannog. Ang amnudwatang agtinulong saan ta marigatan. Isong agsingsingpot ka dito'y ta nasingpot dagiti amo ta. Wen nga rod, tapi nalubusan dak nga agtrabaho ditoy, nga uray adda anak ko. Sa bagay, mabilin mo't ti anak mo. Amunan ti sao. Wen mo't di iso adak kala pagyamanak day ta kadagiti amo ta. Tauray adda anak ko, inawat daklat ta nga agtrabaho ditoy, kas babaunin da. Irene, adda iritok kan ka alalaki. Alam ti FB na. Nasingpot dito a security card. Iso na lang ta medyo adayo dito tinakay distinwan na. Mia, jak pay lakayat ti agayat. Adun asa ti linakam ko. Nagbalinan abato ti pusok maipanggap ken ayat. Kunamla dayta. Tadi mo pa'y namam mo ni Ben. Ngam no mamam mom, sigurado ama in love ka. Ay,
Basta jak pa'y lakayat ti agayat, Mia. Talaga gaya manapintas ka, Irene. Saan lang ay tiladawan? At dapat iti personal. May isa ka single, ma'am. Ben. Awanda kas na. Maklon ko amin na napalabas mo. Ket nakasaganak amang imbilang kaspod ng anak ko ti anak mo. Narigat ti agdardarasudos. Kaya't kapay amaam-amo na imbang. Ngamin, nabannog ako na masaksakitan. Nadardaran ti puso. Iso maawatan na kumaben. Nakasaganak nga aguray ken mangipanagnak iti kinapudnoken ka, Irene. Irene, sapay ko mataklonan akon. Nabayag matin nga agdatdato naken ka. Pangasim ko ma. Ayaten nak, akas iti panagayat ko ken ka. Tangay na panagnikakon ti kinapudnom kanyak. Sige, aklonen kan. Ang pangasim. Di na kumamot pagsangitin akas iti napasarak iti kalabas. Ikari, di kanto pulos paldaangan. Ayaten kay tiyag na nayon. Kas damat ti anak mo. Ipatag ko kas pudno nga anak ko. Agyaman ako, Nay, Ben. Apay nga ta, biglalatan anagidot to'y cellphone ko. Alan, di mo't ag-onan. Apay ngay. Sapay, mansarimi itakan ni Ben. Kasano kami ngayon ang baka pagsarita? Irene, Ay, apay kas laborido ka. ala, nadadaol ti cellphone ko, Mia. Diyak makontakan ni Ben. Mansarimi pa'y mo't ita. O sige, buludom ti cellphone ko. Ay, alaman nga rod, Mia. Agyamanak, ha? In another call mo't ni Ben. Apay nga tan. O sino nga tati kasarsarita na? Kat, usaram lang ti cellphone ko Uray sa anon, Mia. Tamok nga usaram ti cellphone mo. Inton bigat manen. Awan pa'y ngamin kwartak pagpatarimaan ko iti cellphone ko. Pasensya kan Pautangan ka kumangam impawit kumutin kadananang kantatang ko di kwarta. Sana bale? Ipatarimaan ko to nagsweldo Mala, tanudyak usaran ti cellphone ko. Ipabulod kun tulatakan ka. Hello, Ben. Kumusta kan? Oh, nakarinig ka mat. Itaman pang imawag ka. Ha? Di ka kadi mailiw kanyak? Kasano ko makailiw ka? Kat di kanto pa'y mailiw kanyak. Kalat-latan na di ka nagparik na kanyak. Nadadaol nga min ti cellphone ko. Binulod ko lang ti cellphone ti katrabahwak. Ngam tunggal awagan ka. Kanayon mo't nga in another call ka. Hoy, tayo di saan ka na nagparik na. Napukawan, ti panagayat ko ken ka. Iso nga briktan. Anya? Siguro nakailiw-liwag ka magtanan niya. Wen, Mia. Nalipata kong dadya, Ben. Nasayaat nga rod ano kasta. At damanan iritokan ka. Kat masigurado ka di kan agsangit. Ngamin, nasingput da ito. Kun nataar nga uradan edad na. Awang pa'y nagbalin na kaayan-ayat na sika. Sika pa'y laang tidamo no kaskasano. Isalbar mo man kay di kinabaak. Adday ta ka manon, Mia, Intun kwan, masakitanak manon. Saan ko nakmat? Ipasiguradok day takin ka. Promise. Sa bagay. Kasapulak mo't ti katakunay-nay iti biyag. Jak mo't kayat nga agdanayo nak a single mom, Kayat kumot ay adda kumamot mangitakder kanyak. Diyak ko nagpalpalikaw pa ay ayatan ka, Irene. Kwa, damo tapay na ti agkita. Agaram kan kanyak. Di tantumot lang, titurong na. Aklunan ako. Padasan ta ti agil na yan. No talaga mutla adata tinaykari para titunggal may isa.
No, saan ta katulosan di agbreak ta? Anya? Ay ayatan ka, Irene. Rick, ikan na kumapay iti panawan ang mga miris iti riknak. O sige. Hanggang di mo kumanibaybay ako eh. Diyak kaya ti matuukan nga agura eh. Tali, mapanang titawan. Agawid ta rin di probinsya ta masikukan. Yam amo ka di balay. Rick, maaklunnak nga tatinaw. Amang ano dinak kayat, ngamin, ada anak ko. Siyak ti makamukin ka. Likag danag. Lasing ti inak. Na, apay ang nagawid ka, Rick. Kasanaon ti trabaho. Nanang, kasangsang mi pailang ang sermon kayo manay. Asino nga minto'y babae akadwam? Kas lamasikugmay. Ken, ada pa'y ubing akadwayaw. Nubiyak, nanang, ni Irene. Masikugan, yung sa masapol ng kasarakon. Kan anak naman, tikadwami nga uming. Anya! Ayun na yan. Ada mo gaya mo na si Kugam. Kat ada pa'y anak na. Anya ngay day ta anak ko. Di ka laka nagpilpili mo tan itinasaya at ababae. Hagam, nalala. Agdin na kayo tamasikog ka nga ruday. Ngam, di kay pa'y lagkasa. Agtrabaho ka pa'y. Kanay, awang pa'y urnong mau. Rick, di nagsakayat ni nanang mo. Agawi daklatan ije lugar mi. Sana mabalin Diyak kaya tayo dayom tiyag balin nga anak ta. Wen angam di nakmat kayat ti inam. Kaya't nakaday jay. Style na lang tikas jay. Kano niya ti pangadeng ko. Isaw ti masurot. Saan ani nanang ti masurot. Ay naldawain kas kay labak lagamat maturaw. Umtak tong ti Sara tinuan agamat maturog kayo pailan. Awang pa'y tinasaya at mapasama kiti pamilyayaw. Nukas ta kanayaw ti araminyaw. Wala. Agida kalatata siya akong ti bumangon. Bayam latan man niya ti magmangag mo kan ni nanang. Sige, iturog mo pa'y bakit? Ay, anyamot din ti kastoy. Nakatagtagarimot launa yun day tabakit. Ay, makaturturog at pa'y naang. Masadutak pa'y kumaabumangon. Mala siya akong ti makaammo kan ni nanang. Anya kayo mo nanang. Bigbigat pa'y lang ang nakaariwawa kayo. Sadot sa mga mintinyawid mo anubiam, anak ko. Aldawon nga maturog pa'y lang. Abay, anak ay atibak nang day ta babae, Maawatan niyo kumamit, nanang. Aginaw ni Irene, isang aglalado. Ha! Day ta babae iti lapad iti panagbak ng mo. Sa bali nga minti inunam. Di mo pa'y mga rod pinili na imbag ti inarmaw. Ray, ada agaw awes iti pagtrabahuan di ta kabangibang a barangay. Sikat ti mapan makitiggan tapno adda kwarta ayaw. Oo, nanang. Dayong arot baybay anti asawa ka kat ni dakkelan ti tiyang na. Sanin nga ubeng abasit day ta babae. Abasapol nga ipilin mo pa ilakanyak. Dayong arot ungtan na. Amoy amasikog. Amang ano niya ti mapasama ken kuan ano pagsasawan yung ano ni tiyag kakasakit sarita. Wan, dadag mo na ya. Diya mo basta pagsasawan kahit no awan tirasaw. Apay, baktita kaya? Ay, Ray, nakaluto kaan? Wala nang, nakagawak pa yan. Mangantayon. Nay, anya ngay day talinutom. Hindi kamsamot iti buguong. Wala nang, tanagdiningdingak. Ay, palpalaran kamot, babae. Ha? Nagkuna ngay kami ti bugoong ti masida kat allergic kaw ti kasta. Agagatol ti bagbagay. Ay, pasensya kayo nanang.
Jak amo nga allergic kayo gaya may tikasta. Kunak no, ahaw, imposible adi mo amaw. Eh, sana talaga, nanang. Ho? Awan among ababae. Ited mo ti sweldom kanyak rek. Ta siyak ti mangidulay. Gastador ta asawa. Iso nga ited mo kanyak, wine. Usaran nanto ito nagpas nga inanang. Iso ati mangidulin. Anya? Imutan na kaon nga inam, gapo iti day ta babae. Asawak ni Irene. Iso nga rin tirumba nga pang tudagit isweldok na. Ay awaday! Talaga nga inulaw da kan day ta babae. Pasurot kalatan kan kuana, right? Oh, Maulaw ka na ko. anak. Kupit ti baro Ha? ko. Nanang! Kamusta ni nanang? Na mild stroke ka no. Iso nga agtalinaag pa lang iti ospital. Inakbantayan. Anya? Agyan kayo lang dito palay. O sige, ta mga laki ti pagsukatan ni nanang. Sige nga, Roderick. Kumusta tirik na yun nanang? Ay, maulawak, anak ko. Agpaimbag kayo Naimbag na saan ang nakaro ti pan nakaatake yun. Hindi babae nga insangput mo, ti magmagtad iti sakit kanya. Ha? Pangasim, hindi akong kayat makita na iti nga Irene no agawin ak iti balay. Hindi kayat na iti abab, iaparakit ka. Ang kasanon ti anak mi, nanang. Basta tumpalom ti kayat kaw, no di mo kayat amataya ka dagaw sa papanawa mo day babae. Rick, ada ka ti parikot? Apaya, kasta ti lang nga managawid. Ladingi ta kaya rin. Ngam, diyak kaya ta masapat ti ipapatay ti inak. Ha? Apay? Tung palag ti kayat na. Isa pumanaw kan ti balay. Agawit ka pala di lugar yun. Di ka madanagan, taikan kay ti kwarta nga aramatang. Anya? Ngam, no kayat mo, ibatim ti anak ta siyak ti mang tarakan. Saan? Diyak kaya, Rick. Ikuyog ko ti anak ko. Pasensya ka na talaga, Irene. Ang diyak kaya talabsingan ti kayat ti inak. Patpat gakunay ti inak. Isa sorry. Agawit ka. Ket sapay ko ta di mo to ipaidam ti anak ta kanyak. Tatang! Ha? Irene, anak ka. Ay na, agyaman ta nagawit ka. Sino na ito nga umbay nga kadwam? Anak ko, tang. Apo ko yung ida. Anya? Kasta ay malas, markayaw. Apay ka ita kayo nga agawid. Nakiasawa ka mo't gaya man. Awan asawak, tatang. Takasinsina mi manen iti ama to'y maikadwa nga anak ko. Anya? Nagkas ang tinapaspasarap. Bayat ti kaadak iti adayo, tatang. Ado tinagdaldalana. Kat awan na imbaga nagtungtung pala. Ayan yan. Bagawan na ko, tatang. Gapo iti panagbalin ko asukir kada kayo. Pinanawan kayo. Pimanawag dito'y lugar tayo. Takunak nga itarayak tirigat. Ada damot gayam tirigat anapasarak iti kaadak iti adayo. Awan na pintas agasat ko iti papanaw ko, tatang. Nga la, kanya nga raw. Hawatam ati kasta agasat mo. Basta agsingsingput kan. Agdagat ka nagtrabaho, tapno ada pang taraon mo, kanang itanak mo. Di ka matanagan anak ka. Agingkat ka ba ilang, tulungan ka. Saan kayo abaybayan, kanang itiapo ka. Pagyaman ang tatay.
Aki, abay nga da ka ditoy. Kunak man no ada klase minton bigat. Mapuyatan ka laeng no ada ka ditoy bar. Nasken ko mga agin inanakay tan. Kaya't ka kumatulungan, manang. Alas 2 pa'y matiklasik intun bigan. Ay nasaanen. Kabailak mo't daytoy. Ken may sa aduti katulungak ditoy. Kabailan min. Matuukan akmat ngamin nga agigen latan ijay balay, manang. Ala nga rod, angam dito'y kalaeng basit nga opisina kwan. Di karumrumwar. Amangan no makasalaw kan tukid di iti mang bastos ken kaditarwar. Sapay pasig alalaki ti customer tayo dito'y. Kat gagangay na ata barkat nga rod dito'y, manang. Ala, panawan ka nga rodon dito'y tani. Umad-adong ti tao. Hi, Hi! itala nga makita ka dito bar. Kabarbaro kan sa dito Ay wan, siya gayam ni Byron. Mabalin ti makiam-amukin ka, ading? Aki tinagan ko. Agyaman aki. Sa pelakma, ta maadaan ta pa itinananay nga oras. Tapno makapagam-am mo tayo Diyos to. Agkatuan Ada aklang mat ditoy. Kwa, saan ko dito Agkita ta ko may tirwar, mabalin? Ha? O sige. Ngam intun adawayak. Makumikumak ngamin ita. Agyaman aki. Alaaklat ang tinambar mo, tapno maawagan ka no kwa. O sige. Ni Byron ka di tay lalaki ang nakasarsaritam itay, Aki? Wen manang. Naranaan nak nga da iti kaha itay. Iso anak yam amo kanyak. Agan anad ka iti dayjay lalaki, wen? Pudno asuki dayjay dito'y bar. Ngam, diyak mo no mapagtalkan dayjay. Nadlaw ko nga minasabali ti kita na ken ka. Wen manang. Amok pa'y mat nga umuna Ngam, uray no maki-boyfriend ka, san mula ta abay-bay anti panagadal mo, ha? Wen manang. Di ka madanagan. Jak baybayan na talaga ti panagadal ko. Hagyamanak no kasta ading ko. Diyak kayat nga agnanayon adito'y kalatan. Wen ka di manang. Ngam bayat ti panagadal ko. Bayam ko matumulong ak ditoy. Jak ngamin kaya tamarigatan ka manang. Naimbakit diya tanapig sa daytoy ang negosyo. Saan ang maawanan iti tao ng runa iti rabii. Uray saan ka pa'y laeng amapmapan ditoy. No adu ti aramiden nyo, iti pagadalan nyo, wen? Wen manang. Makumikumak ngaminan no next week. Iso asigurado asa anak tupay la makatulong kan ka ditoy. Agyaman at tapinat ganak matlang, aki. Namitlo na daras, ngay nawis ka. Ngam, italang apat gam ti awis ko aramarta. Pasensya kan, Byron. Busy ak ngamin. Di ka mat makikita ijibar. Manong aldawan nga awan ka ijay. Aywan, nagpakada ak pa'y lang kini manang. Ado ngamin ti masapol nga si kaswak. Okay. Kasano nga iti daton ko nga ayat ken ka. Awan ka diya talaga tinamnamak. Ha? Ay ayatin ka, aki. Di na kumamot parigatan, please. Alaman laangan. Aklunan kan. Total, nasingpot ka mat. Agpeso. Oh, aki amanak. Nakaragragsakak, aki. Inaklon mo ni Byron? Wen manang. Isumat laeng nga diyakon makitkita dito'y bar. Ang aki ading ko balaagan ka manan. Di ka unay agtaltalag. Wen manang. Kanayon ko matalaglagi panday takat. Aywan, pasensya ka pa'y laang manang no di ka pa'y matulungan dito'y bar. Nagrigat mo't ngamin nagitir aramiden mi iji pagadalan. Okay laeng kung nakmitkin ka. Saan anas ka natulungan na? Igaid mo kit di ti panagadal mo. Wen manang. Byron, iho. Kunak manuyam amum ita, tainopiam. Diyak pa ngamin nakasarita ni aki. Ta makumikong pa ita, mama.
Ngam addan to aldaw amam amoyo tinobyak. Nasingpat niya aki. Sigurado am laeng ama ipagpanakkel tayo tinagtaudan na a pamilya, iho. Tano saan, nakababain kadagiti kakasinsin mo, nakaasawa iti doktor kas kada engineer. Ha? Mama, Apay, nakaamamuam iti nobyam. iti may sa abar, mama. Nagtrabaho kami ni Jay. Ang saan na sumsumrag, ta makumikom iti klase na. Ayun ay kamutan, iho. Di ka lang nakapagpili mo ten iti nagbalin na nobyam. Nagadumot dita ti mabalin mo nga arman. Hanggang kasta pa'y a klase ti babae. Ha! Itapay laeng ibagbagakin kan, Byron. Jak maaklon day jay a babae. Di kag pampanunot. Saysayangem laeng ti kinasirib mo. Mama, papa, iso ni Aki. Naimbag nga aldaw yung, ma'am, sir. Kastamat ken kaihan. Isumat lagayam apag mamauyungan na kati anak mi. Tanapintas kamot kayam. Agyaman na, ma'am. Pasensya kan. Ngem prangkaak a tao. Noan niya ti jakayat, diretso nga ibaga. Iso as sorry, ngem saan ka akayat para iti anak ko. Mama, Amelia, anya ka kadi. Apaya kasta ti panagsasaom. Nakababaen no maamuan dagiti kakabagyan tayo, anaam mula ang ni Byron iti may sa abar ti nobya na. Hosto na ita, Amelia. Nasakit mo't na ita panagsasaom. Sumardag ka man! Imbagak lang nga ruda na jak kayat day ta babaya para ken ka, Byron! Yamin kuyog mo pa ila dito'y balay. Ha! Sinaam daytoy abapae. Nagsakit ti pa nagsasaw kanyak ti ina ni Byron, manang. Jak ni namnama akas ti pa nagkitkita da kanyak. Ading ko, napadasak ti kastan. Iso adya ko na kinobyo, idi nagsina kami iti muna anobyo. Awan makunak iti ama ni Byron ta nasingpet. Ngam, ti ina na ti nagsakit ti pa nagsasauna. Kasta una pa ng tagibasit na kanyak. Ay, agad. Anya ti ko na ni Byron nga eh. Saan napulos sa nagsasao? Di napulos tinubngar dagiti imbagbaga ti ina na may papan kanyak, manang. Red flag daytan, ading ko. Paliiwom nga umuna, numapagtalkan at talaga dayta lalaki. Madingarod tiriknak, manang. Tadinak man lain sakit, apulos. hello Aki. Hello? Apay ngay mawag ka. Aging ka kadita, kaguran nakpailaeng. Pasensya kan. Jak ngamin namnamay nakas jet ibaga ni mamakin ka. Jak amo non niya ti sawag. Adamot punto ni mamay ti kas niya na ibagana saan ka di? Ang no pe kasta. Pasensyaan ko malatam ti inak. Unay ka madtan, Byron. Imawawag ka pa'y langarod. Noawan matlagayam na sayhat nga ibagam. Nainayunam lang ti sakit tinakam ko kan ka. Ni, saan ko maamot ta kasta, ha? Kwa, agkita ta ko ma. Kaya't ko ti makabawikan ka. Saan pa'y lang ita? Di ka kaya't na makita, Byron. Aki, please. Sige, bye. Ni, apayan manang. Adamot pulis ang nadanunak dito par. Anyat na pasamak. Ay, adamanan naggugulo a customer Ada na tiliwan ti asawa ng agbababae. Ay, normalan ti kasta dito'y ading ko. Tabarkat nga rot dito'y. Ay, kunak man no saan ka nga umay dito'y ita. Masurunak namin ka ni Byron, manang. Day tantikon kunak ading ko. No toksikan ti relasyon nyo, sinaamon. Saan pa'y nga ita, manang? Ngam nagkamkam mali. Jak mabutang amakiwin naswas kan kuana. Awan mo't mapukaw kanyak no bilang laang. Aki,
kunakon kat nga daka dito eh. Ah, Oh, Byron, itaman pa yung makita ka man nandito'y bar. Wan, ten karik namin iti bagik asaan ako na sumrek iti orayan ni Abar. Manipod nagkinaawatan kami iti kabsat mo. ha, Likliklikan nak namin ni Aki. Iso nga palaran ko ti imay. Ket agyamanak tanadanon ka dito, Aki. Rumarta ko ma. Ado tinapating kapag saritaan ta. Byron, pasensya ka na. Ngamjak palubusan ti kabsat ko arumwar. Manang, siya kunti makamo ka ni Byron. Ang Aki, Agtalag ka kanyak, Manang. Di na ko mapakadanagan. Kunak man no restaurant ti papananta. Hotel sa mo to nang isardangam itilugan mo. Agsarita talayong dita hotel, Aki. Di nak malilaw, Byron. Nagado ang mabalinta papanan. Hotel pa'y tinapilim. Sana ka manal. Tapno jak matarusan ti kayat mo nga aramidan. Ngam pasensyakan. Itapay laan. Makiwin na swasakan kan. Ngam pudno ti imbagak nga agsarita talayong. Di mon uray na makadanon ti itiw nagti hotel. Tama nga noon niya pa'y ti maaramid ko kan ka. No agkam-kam mali ka. Inan usak amin nga agkakasakitan ng ngagko iti inam. Ipagpagapukan ka. Kunam abumawi ka kanyak. Ngam kasto'y gayam tiwagas mo. Dita ka man langan. Mabit lang, Aki. Aki! Nakiwin na suwasa kun iti dayja Byron, Manang. Nagalas mat gayam ti ugali na. Kasmat la iti inana. ha? Ne, apay, anya tinapasamak ading ko. Basta. Pasensya kan, Manang. Manipod dita. Ipamaysa ka talagang ti panawon ko iti panagadal ko. Diyak pa'y lamaki nobyo. Nang runa no kasi ti dayja Byron. Kasta ti kasayaatan nga aramidem, ading ko. Ipamay sampay laeng ti agadal. Nang runakat ni, saan asinsinan ti kurso nga alalaem. Maragsakan nak ta iti mabit. Makalpaskan iti panagadal mo. Uwan nga ron, Manang. Kat numapasamak dayta. Siyak tumutin ti makaamukan ka. Panawam ton dayto abar. Tapno makasarak kan tumutin iti lalaki ang mangayat kan ka, Manang. Naimbag man ta nakapagpanunot kamat laeng iti nasayaan. Kat sininamon day jaya babae, iho. Mama, Ha! Sana maibagay ken katikas jay a babae. Tay professional ti kayat ko para ken ka, iho. Ken, wen gayam, nagsagana ka. Tayam amok to ken ka tay anak ti gayam ko. Agad adal iti medisina day jay. Agbalinto a doktor, iho. sige mama. Da kayo ti makaam mo. Aki ading ko, kamaudyanan na, nagtupos kamatlaangan. Sanak a pinaay ading ko. Para kan ka na ito abaligik, Manang. Iti saan ngagbayag, naan-anay kanton a doktora. At dapay board exam na, Manang. Basta, dakkel ti panagtalek ko iti kabailam ading ko. Patsak, maipasam day ta. Sapay la ko, Ma. Byron, anya di inyawag ti gayam ko nga ina tinobyam. Unay kamatan, di ka lag pampanunot matan. Apay asinikugam tinobyam, katagad adal pay laeng. Nailawan kami ni Tinobyak, mama. Saan min ang nagawidan ka ni Melissa tirik nami. So, kaya't kun nga ikalaysa. Aga magadadal pay laeng. Agong ungat ti ina na ngay mawag kanya. Tadi na kanukayatan ti ag-eskwela. Oh, kasla mabayinak pa yan na sumango iti gayem ko. Di ka nga nagpampanunot, Byron! Manang, itatan na talgadan ti trabaho. Panawa mo day ti abar. Dakkel mat kiti ti pagyamanak. Tadakkala katulungan ta idi iti panagadal ko day ti abar.
Ngam, kaya't kong aginanakan manang. Ay naaki ading ko, naggasat akmutin. Takasken ka tinagbalin akabsat ko. Maipagpanakkel kalaunay akabsat ading ko. Kasta akmat kan ka manang. Ado ti sakripisyo manang tulong kanyak iti panagadal ko. Ket kasado, agtuloy ka di manon nga agadal ni Melissa. Nakapagpas nga imutin. Kwa, saan pa'y mama? Ngamin, masikugmanan ni Melissa. Anya? Makatawin pa'y ti anak yung masikugmanan. Kan man sa, di na kanon kayat ti agadal. Masadot kanon. Nang runa ito ta masikugmanan. Ay, anya mutin. Awan mo't gayam ti maipanakkel mo iti agbalin nga asawam. Ibagbagak pa'y mo't kadagiti gagayam ko nga agbalin tuwa doktora ti manugang ko. Saan man natila sasawan niyo, mama? Nagngatuntumot ti arapapyo ng agbali na manugang. Napili kayo nga minunay iti agbali na manugang. Anya nga ita, nakatumpong aklakat nga rudan iti sadot. Napintas lang ni Melissa, ngam sadot mat. Tila nga min inrit-rito yung kanyak. Anya? Hello, ading ko. Manang, kumusta ti pa nag-travel mo? Ay na, nagaduti mayat apag shoppingan dito yung Thailand. Anya ti kayat mo pasalubong ko ken ka? Urean niya ditan, manang. Tinapatid kat nag-enjoy ka dita. May mayat ko maano kadwa ka ading ko. Ang busy kamot ngamin dito ospital ha pagtrab-trabawam. Uwan nga rod, man-mano ti bakantik. Alang nga rod, agananad ka dito, manang. Win ka di, doktora. Agan-anad kamot dita ading ko. Next patient, please. Ma'am Amelia Villegas. Siyak dayta, doktora. Ha? Agtugaw kayo pa'y, ma'am. Thank you, doktora. Aguray ka. Kasla mabigbig ka, doktora. Kumusta kayon, madam? Owen! Si Katay ex ti anak ko, saan? Uwan, ma'am. Ngam, madamdama tayo itong agsarita. Adupay nga minta gurura pasyente di tarwar, ma'am. Check upon kayo pa'y. Sige, doktora. Agawit tayo, mama. Mabainak dito yan. Ora ka nalpasan ti check up yo. Inta pa'y nga ron agpakada ka ni Aki, kababain mo. Sapay ko na nga urayan ta amalpas. Tsak lang pagarop amay sagaya man ang doktora ni Aki, mama. Uwan nga rod. Ura siya. Mabainak ken ko na. Tinagibasit ko ide agam kastoy mo't gayam ti pagtungpalan na. Pasensya kayon. Kung naklakit din nagawid kayon. Ay, nalipatan nyo pa nga inala ti reseta ti agas yo, ma'am. Agdardaras kayo mat ngamin arimor itay kung na ti sekretary. Uwan gayam. Mababainak nga minken ka, doktora. Aki, kung ayulatan kanyak, ma'am. Pasensya ka lakuman. Kapo iti impakitak iti kalabasken ka. Awanan yaman na, ma'am. Pinagbalin ko akarit na gidyan ay bagayo kanyak. Tapno at nga igad ko ti agadan. Kat maragpat ko ti arapaap ko iti biyag. Di mi pulos ninamnama. Akas ti pagbanagam, Aki. Kablaawan na ka. Agyaman ak, Byron. O sige, panawan kayo pa nga ron. Tani, nag-break aklaan. Agtrabaho ak manan. Tani, ado pa ti nakapila pasyente. Kasladyak pa dyan ti makikitak ita iho. Kasla aklalumnad ka po itinakaro abain ko. Ora siya, mama. Ang mala, agawit tayo kitin, tapno makainan na kayo. Ang intay pa'y gatangan nagtiagas yo. Biyag. Tit
tao. Rumar, lakay, handa ka maggayaman. Kumusta tayo pagnamngay? Nabayada mong tigat-gata nga matalaw. Uwan bakit? Nagsabat kami, ti presyo akayat na. Ni, kung naman no di mo kabalan ti kayat na presyo. Apay, nagdiskitaram iti inayon mi ti kwartatangay. Bakit? Inayon ko, tay inabak ko iti palutan. Anya, kunak man no inidjamon ti makisugal. Italaang manan bakit? Naimbag nga rin ta nga bakak. Adda inayon ko. Maudi day tapan nakisugal mo na. Ay, di ka katiagong ungat bakit? Sana balita na nga bakak mo. Naswerte ak iti kakasta. Uwin angam laglagi pamasan nga agnanayon ti swerte. Magbaybayag, bawyan da mo lakan ka nagita nga babakam. Oh, ay na. Nay, apayan bakit? Anya, mapaspasama ka niya mo. Diyak man ang mula kay. Manual daw nakastuyak. Agora ka. Kaano tayo naudi pa nagbinulan mo? Ah, ayaw ang agpaiso niya. Diyak mo malagipon. Ay, tinasaya at agpilis ka, tagpa-check up ka. Amangan mo't no aginaw ka. Ha? Kasta nga tang agpaiso? Ay, alang nga rod. Kuyogan nak man amapan iti doktor. Lakay. Naimbag ka pa'y mare. Manot tawon mo, ngam nagsikog ka pa'y laang. Ngam siya kay awanan. Napukawan tinamnama makin nila kay ko ang maaddaan iti anak. Lumakay kun bumakit kami ngaminan idinagasawa kami. Ay nakinapudno na mare, di mininamnama da ito kanila kay ko. Ang nupay kasta, naragsak kami lata. Tablesing mananda ito kada kamay. Wen nagbiit nga glabas ti aldawan niya. Balasitangan kan bariton dagiti anak yo kin nila kayo mo. Huwag nga rod. Ay wag, anda ka di bungan dagitay manggayaw. Agdawat ako ma. Ay sige tapagulyok to nila kay ko. Ipanto nila kay ko ije balay yung mare. Ay na, agyaman ak mare. O, para Jessie, si Kamil gayam. Umurag ka, ne. Andiyan ito awit mo. Mangga pare. Imbilin ni Marikate ka ni Bagat Kaw. Siya kung tinangyag ta madamati luto ni Bagat Kaw. Ay, sige. Nung kayat mo, mapantay injili ko ti balay, ta adda ngamin aramida ki jay. Anyat kuku amaya pare. Ikak man iti vitamin lagi tayo tarakin ko amanok pare. Lagi tayo pangpalot. Kunak mano insardeng mo na itabisyong pare. Sagpaminsan lang pare. Imbag man tadi nakaungtan ni Bagat mo. Saan nga gungat dahi jay? Ta kanayon mo ti panangabak ko. Kan itad kumot kan ko na ti abakag. Ha? Kan no adda abakag. Igatang mi adagos iti talon pare. Anya? Di limawan tay saksakaam atalon mo. Ay, wala pare. Katas ng palot dahi jay. Lalaki ka no to'y si Kugko lakay. Ay kat nasaya ta. Tapno ado ti mangiwaras iti apelyido. Uwan kati pagyamanak. Awan nakita da problema iti si Kugko. Talaga high-tech ita amin na niya. Sana kasi di yun una na panawan. Sa mula maamuan no babae wano lalaki ti anak mo no naipas nga yan. Uwan nga rod Panagkunak. Swerte ta dahi ta sikog mo bakit. Ta manipod in sikog mo rita. Adon tinaipundar ta. Ay, uwan niya. Ay na, sapay la kong mga rod at agnanayon da ito aswerte talakay. Uwan bakit? Ket an nadama ka na yun ta salon at mo ha. Tapno na salon at tumad ta anak ta nga ipas ngay mo. Uwan ka di lakay. Ay, anya nga tano aya bakpay laang ni nanang dito'y balay. Tapno adakad kadwak no kas awang ka dito'y balay. Ay gat na say-saya at maran. Bakit? Nanang, nagsakit una yung tityan ko. Aga nakaksan. Anya, ayan nga min ni Romar. Pumanaw-panaw pa ilang amay katamuna mo't nga asidagan ti panagpas ngay mau. Tsaka
Kabala, nanti sakit ti tiyan ko. Mabantayo na di ospital. Unay kamutan, Romar. Amumat nga si Dagan ti panagpasngay ko. Ngam pumanaw-panaw ka pala ang mat. Ay na, di kan agunget bakit ang mga mabignat ka. Ala, aginanakan, tapno daras ka pumiksa. Ay no, nagluk magtimpas ngay mga anak ta. Nagwapo pa eh. Kaing ingas ko launay. Anyamutin. Nagmalas lakat da tao na. Apay, anyat pagpupuduta masimang Romar. Nabakak man na. Sayang di pustak. Ita akla anabak. Medyo dakkel mat di inabak da kanyak. Bakit? Ay boy, ayan tayo anak ta. Inala ni Mari LV, ah. Mayatan launay ka ni baby. Pagayat na ray-rayawan. Isubli na mo la kanuno madamdama. Makay, ayo da tinga ubing, Elvi bakay. Man-manong agsangit, man-manumat nga umisam. Wen nga rod lakay. Nadlaw kumot day ka. Ngam gagangay nala siguro ta ubing pay mo. Maalagon dawaya mo ti kaadda na dito eh. Ta isublik manen no madamdama. Ang mga nusap-sapulan dan. Naimbag man ta kaya't da ngay pabulod to'y ubing kadata. Tapno maaramid na dagiti trabaho na iti unag ti balay. Maala uba man pay laeng ta ornusak to'y bag nga ayan ti gatas na. Lakay, sa bali mo ti mapalpali iukon iti naudi nga anak ta. Nga anya bakit? Special child sa mo ti anak ta. Anya? Pagkunamot. Basta, kasta ti madmadlaw ko. Ado dagiti pagilasina ka saan anormal ti anak ta. Anya? Ay saan? Jack makro nakasta ti anak ta, Kati. Kan isunsamot nga agmamalas sa kijisugalan. Taday ta anak ta ti mangmang ta di ti malas. Anya nga'y taramidan ta. No, anya nga mintinangin, inawam ah. Tapay nagbali na kasta ti anak ta. Ni, apay siyak ti pabasulam nga'y. Tinasaya at ipacheck up ta. Kit sapay ko tas sana pudno ti atap ta. Lakay, husto ti atap ta. Adda na'y dumduma sakit ti anak ta. Adda diferensya na. Ay, Jack maklon day tang ubing. Isumot lagayam nga agmamalasak. Kunak no swerte day tang ubing. Problema mat gayam tinsang bay na kadata. Anya lagon ti ibaga dagiti tao. Abnormal ti anak ta. Katuray siyak mata. Jack mat kayat ka daw aware ng abnormal. No kayat humare. Da kayon ti mga aware iti anak me. Ha? Sigurado ka, Mare? Ay, kayat milaunay Kayat nga tanila kay mo. Kayat na dayjay. Tana asidagan tirik na iti ubing. Takanayon ko kat nga rod abuludan kada kayo. Alang nga rod, ampunan yun tanak me, Mare. Ay na, Mare, ang mga numakmaklaat ka laang. Ang mga nupagbabawyam to day tanga aramiden nyo. Saan? No kayat yo, agaramid tayo iti kasuratan. Tapno nalawlawag ti saritaan. Ay, adan anak ta bakit? Hun nga rod lakay. Kasladyak pa'y lapat yan nga addan ibilang tanga anak ta. Huwan nga ron bakit? Agam mas daawak. Apay nga ta, nga impampundan kadata to'y anak da. May salaan ti amok arason. Tana sa uy idi kanyak ni Marikati. Adi na kayat ti agaywan iti special child. Anya? Nay. Anya da niya nga angot. Kaslada mapupuuran pa kayo. Ha? Ala, tay insaang ko iti kusina. Nalipatak Sos, nito lakay. ang dasok nga agtaw di di kusina. Mauram sa amot ti balaitan. Ala, wala paiso. Irar mo ni baby. Darsam, agkid daw kay ti tulong ti karuba. Tamang kita kiti kagawaan na kabalak amay salba. Darsam, tanay na puskolon ti asawk.
Ay nalakay awanan. Namin pinsanan adim maputi balay da Mari LV. Adamak hindi sumagmamano ang kagawaan da na isalbar Ay, pudno tayo atap ko, amalas na diyang ubing. Kita, manungal daw na pala kadakwada, ng kasjayan, tinapasamak. Aywan anya. Ay na, naimbaglakit din tasan na data tinakapasamakan dayjay. Naimbag ko na, tayong paampunta adagos na diyang ubing. Tano saan? Agmamalas na pala ko mga gingga ita. Mari LV, makipaglading ita kiti napasama kiti balayo. Ay nahagyaman tayo laangan, tawan na dangran kada kayo. Ay, huwag nga rod, Mare. Ngam nagkasang. Awanin balay mi. Kat anyat plano yu itani ngay Mare. Ijay kami pala ang kabangibang abarangay nga agnaed, Mare. At datay basit alote nila kay Ijay. Patakderan mi iti oray basit abalay. Kentap numaliklikan dagiti chismoso kang chismosa akaaruba. Amang ibagbaga amalas kano ti anak mo nga impaampon mo. Lakay. Lay, apaya kasta tilangan bakit? At damanin naawat ko asurat manipod ijay pagadalan da James. Kahit, anya tinakalanan iti surat. Waiver mat lakay. Waiver para ite. Gaputan na laing iti sports ti anak ta. Maysa ni James kadagiti napili nga agbalin nga scholar. Kabalan na nga ta. Ay nalakay agtalag kakadi iti anak mo. Nalaing ni James. Iso apirmaan tanda ito'y. Ay katwanan Sa bagay, di tantong problemain ti panagagal ni James Lucas kasanaw bakit? Unay kamatan Romar, kastamlatan na kanayon. Di mo mutin idyan ti arak. Minalam kamatan agbartag. Di ka man kundi ungar di ta kasi. Malaki din, ikaw na kiti makanta mabisina kon. Anyat na sila. Tayo ugot ti kamuti analak di tarubayan Anya? Rabi, ugot ti kamote. Wala ka dito sa balay. Kapit, di ka mauma iti ugot. Anya ko matigatang ko nga iti masida. Kat di ka matmangyawat iti pagpalengkek. Awan may giga makakwarta. Ay, kat agtrabaho ka ngamin Kanayon lang siya kaon. Makauma kayo mo ta bibiyagan. Na? Ha! Dayta ngamin kat. Tadi mo inan nadan dagiti na ipundar ta sa nikwa. Nalaing ka ngamin agbisyo. Gumaliwat ka man. Kagpay sumad! Adong agpayso na ipundar ta sa nikwa ide. Gapo iti panangabak mo iti sugal. Ngam gapo matlang iti sugal na ila kumaaminan. Nakautang ka pa yan. Sumardagan. Duraban ka ni. Pumanaw ka dito sa ako. Tamang anya ti maramid ko ka. Di mo kaya tadanggan dagiti ibagbagak. Gapo tamapaysuan ka. Mrs., nagpasan ti ayayam ti anak yo. Katkablawan kayo mat. Dakkel apakaidayawan ti panangabak ni James. Saan lang apara iti pagadalan? Nudikat para iti lugar tayo. Agasem, gold medal tinahakot na. Mabalinan nga ilaban para iti International Olympics. Ha? International ko na yun, ma'am? Ay na, marigrigat kami laang. Ang mga nudakkel ti magastos para iti dayta. Di kayag danag, ma'am. Awan puspusin nyo tada kamil ti makaam mo, iti dayta. Romar, kitaam ka di. Kitaam ti anda di tayo screen ti TV. Apay ka di. Nagsakit ti ulo na tao to magaringa. Kitaam ngamin, Ha? Damari LV kan pari Diaz na kita. Tay barito nga anda di ta nagtengaan dati kitaam. Matmatam. Ha? Tay anak tangay ng punda mo na ito. Wan, kat kitaam Nagadutin na kaupkur medalya iti tenged na. Kat saan la day ta? At dada pa iti sa balya pagilyan. Anya? Nene. Kasano anak kadanon day jay? Lakay,
Jak laing pagarup nga agbaliw amamin pinsan ti panagbiag ta, gapo iti anak ta. Agasam, napadasan ta pa yun tinapan iti sabali apagilyan, gapo kan kwa na. Gapo iti anak ta amin lang ito'y bakit. Nalaing amin. Saan lang iti sports ti paglaingan na. Uray ti pagadalan da, na uray bagbagada nga da di prinsyana. Ang ti pagyamanan ta, sana grabe. Mayad laeng ti kasya ka sa sana. Wan nga rod lang ay. Asino nga'y ti mangipagaro? Agapo kan kwa na kat napadakil tapayan ti balay tayo. Mari LV, Pari Jess, adda kami. Ha? Ni, da kayo magayang mare. Malao mo kayo Wala, umay kayo. Agyaman kami, pare, mare. Agyaman kami, pare, mare. Ala, agtugaw kayo mare, pare. Ay na, nagdakkelan ti balayo, mare. Gapo amin kini James nga anak tayo da ito'y mare, pare. Ha? Kat pagyamanan mi, tada kami tinagbalin adadakkel na. Hindi mi rin pakarop. Akas to yung tinagbanagan ti biyagyo, gapo iti anak mi, mare, pare. E dinto tada kami. Mamimpinsana, naikisap ti pagbiyagan mi, gapo iti sugal. Ha? Mare, imay kami, sublian min ti anak mi kada kayo. Anya? Wen, mare, pare. Pasensya kayo na, naamiris mi ngaminan ti bidut mi. Ti panang ipadawat mi iti anak mi kada kayo. Saan gaya marumbang nga ipadpadawat ti anak? Di mat adda saritaan kan kasuratan tayo. Asaan yung aramidan ti kastamare. Kasuratan la day ta. Sana nagnay ti attorney, mare. Ha? Dakkel ti karbangan mi ti anak mi. Sa pasensya kayon. Masapo na sublian min ti anak mi, ta mailiw kami kan kuana. Anya? Yeah. Anya ti aramidan talakay. Awan mat karbangan takin ni James. Ta saan tamat apod no nga anak. Nakasaritak ni James. Di na kaya ti mapanitayan ti pudno a pamilyana. Uray di na kaya ngamdagi tilat tadadakkel na ti masurot. No siya, awan problema na anak dakit nga ron. Ngam ni James ti pampanunutay. Kasi Mike no, pwersaan ng alaan. Anya ti aramidan talakay. Darasang matiagrobot akati. Nakabaybayag ka. Aldawan. Masapo na mayawitan ti anak tayo ti puder dagi diyang agasawa. Isura ka ti mayroon rano din. Wen, umayan. Mala, mapantangarudan. Ang pagluganan tangay. Binulod ko tayo tricycle ni insan ko. Tapno da pangiluganan ta ka ni James kan nagiti gargarat na. Nala, mapantangarudan. Agturungan dito'y damari kati kan pare Romar lakay. Alaan dan ti anak ta. Alahos doon. Di ka nagsangit. Patibkerem ti pakinakam mo. Mayroong tantumot lang nga awanan ni ti puder ta ni James. Maasya na kiti anak ta. Agsangsangit iti silid na. Di na kaya ti pumanaw. Mala, inta pa'y lakasarsarita ti anak ta. Bayat nga awan pa'y nagiti dadakkel na. Ay na, nagpartak mo ti pa nagpataray mon. Overtake ka nga, overtake. Kamkamaton ta ti oras kasi. Ay sus, nagkurbaan dito. Hindi ka overtake ha. Ha? Ano ba sabot na truck? Diyos lakay. Kasladyak pa'y lapat yan tinapasamak kadagiti kumari kan kumpare ta. Wan nga ron bakit? Oh, awan mangipagaro pakasto ti pagbanagan da. Saan da nalasatan ti panakadisgrasya da? Wan nga ron. Maala, tumulong tayo ti panakalamay da. Mangtad tayo ti gastusan ti pamilya da. Oh, wan bakit? Kaasi nagiti napanawan da nga anak da.
Tanagindandamot na pimusay. Biyag, di tao. Parbangunan, namita ka la sumangpat. Sapay na bartag ka. Panunutam kumamot, anak ko. Babae ka. Saan nga awid tinanak man a babae ti kasta? Di da man pakibiyangan na ng yun tumala maipaay dagiti ka sa pulak. Ne, kunak mo tapagadalan ka, ngam si ka matagmadmaday. Dagita mo't barkadam ti sursurutam. Di ka mo't sumsumar kiti pagadalan. Tapno nasaya at kumamot ti pagtungpalam. Adun la amin date na nga bagayo. San nga rod asumre iti panunot ko dayta adal. Ay, sayang ti kinasirib mo anak ko. Ta na-impluensyaan kan kadagiti barkadam. Iturog ko pa'y mananang. Nagsakit ni ulo. Mangang kangarod pa'y Sana maturog ti kayat ko maramidan. Nay, apayan. Anyat mapaspasamak kan kamera. Manual daw na madmadlaw ko amaditijar mo Kan lumuklukmag ka. Jak mat amo nanang. Jak maawatan no apay ang kastoy ti bagi. Adta kayat ko akanan. Ngam jak amo no anya. Agpudno ka man kanyak, Mira. Masikog kanya. Jak amo nanang. Ngam saan akon anag binulan. Ngam kastamot la ti atap ko, nanang. Kunak tupay kat. Husto ti atap ko. Asino ti amata sikog mo? Ibagam ta kayat ko akasarita. Padasag nga ibagaan, no kayat na. Hello, Manuel. Api nga itala ang asong batam ti awag ko kan ka. Ape anak kaawag ka. Di mo timbagak nga uray masakti umunang umawag kang ka. Jakmat nga min mauray ti awag mo, Manuel. Adda nga min napatid nga ibagak kan ka. Anireta, ibagang matagusin. Masikugak. Kadyak amunoan niya ti aramida. Anya, sigurado ka kadi asak ti amanan ita. Ni, anya ti kayat mo asawan. Apay akas tamot ten ti bagbagam. Si kalaang mat tinaglaw anak. Kasano nga orbitan? Among mata kasado ak. Di ka mabalingin kalaysa. Anya, kasta ti bagang itan. Kalpasan anaalam ti kay kayat mo kanya. Lading itak mira. Ngam talaga ajak matakderan ta sikog mo. Kan alo ti pakakumikumak ita. No kasta. Awan mat gayam ti manamnamak kan ka. Awan serbim a lalaki. Tadi mo amo atakderan ti responsibilidad mo. Yawanan bain a lalaki. Agpatinggalagayam iti saw. Kuna na nga iso ti makamo kanya. Ngamita, di na matgayam matakderan dagijay akarina kanya. Kasanuak pa'y itan. Nanang. Ay, nalaos ton. Di mo sangitan day dya klase ti lalaki. Ay, aywanam kit dita sikog mo. Tagtinulong tamang padakkel kan kuana. Kagurgurak day kaya lalaki. Kapoy ti panang talikod na kanya. Iso nga iraman ko mataguraan to'y putot na kanya. Anya, ay saan man nakasta ti bagbagam, Mira. Apay nga iraman mo ti ubing. Katawan mo't basol ta si kugmaw. Inosente day ta. Kayo! Ayan mo manin nga ubing, Kayo! Mira, apay. Anya man ti basol ti anak mo na ya. Kasano? Day tala agay ayam di taruar ti ammo nga aramidan. Awan pa'y naluto amakan. Kat gagangay iti ubing. Diyak mo nga min nasango iti tinagluto. Tay nawawir ko pa'y dagiti kakabsat ni Carlo. Ayan nga min di asawa maya. Apay adi nakatulungan kawam mo trabaho na. Adamanin ije palutan.
May samot day dyan lalaki. Makaigam labasit iti kwarta. Isugal na adagusan. Di na pa'y pampanunutan ti ipakan na iti pamilya na. Ay, unay kat nga na nagasgasat mo iti lalaki, anak ko. Binagaan kamot ngamin idin, maipapan kan ni Fredo nga asawam. Tan nakitak idin tigalad na. Ngam natangkan mo't ti ulong. Anya nga itadi si kamulang ti nakakaasay. Ay, saan man mo't aday ti kanayon nga isideryo kanyak nanang? Adda ditan, iso nga aklunan tayon ti amin. Anya ti makan, Mira? Amisinak, ikaw anak. Awan pa'y naluto. Kaisasaan ko iti inapoy. Kan agluto akpay la iti masida. Kagapgapok anapan nakilabada. Aliya, apetay inaunang anak mo ay. Sana naglutaw. Jak nga rod na sangpetan dito'y balay. At naman siguro dita kaaruban makiay-ay-ayam. Ay, talagang awan ang muna trabaho na yung anak mo. Sa daw, sumangpat to lang, makaraman ka niya. Ay, impagmanta nagawid ka pa ay. Napanak na kaya ayam ka nagitigagayam ko, uncle. Imbagman, tada oras mo ang makiay-ayam, idinto tawan pa'y naluto amakan. Mabiitak lang, uncle. Natasubungumpat ka pa lang. Anay ko, tilapayag ko, uncle. Ay, Frida, di mo lapigusan ni Carlo, Lola. Di kayo makibiyang dito. Kakitipagnak man na ito yung ubay. Isa dumakdak ka ti ulo na ata ka na yun nga sakit yaw. Ubing pa'y ni Carlo, ngamdangdang ramon. Nana, bay anyo a disiplinaan ni Fredo ni Carlo tapnog na kang. Ang amsan matamay parbang tikas tang araramidin yaw. Lola. Ay, apo. Di panaw yun dito isang wanak na itang ubay. Tama nga na niya pa si marabit ko kinukuha Carlo, apok. Apay ang nakabag ka. Papanam ka trabiin. Lola, nasaysayat siguro na pumanaw ako niti palay. Mariknak, manipod kinabasit ko. Lidak kay kayat dananang kanangkal. Ay kat papanam nga rod ko, ma. Agpatulong ka nagtigagayam ko, Lola. Adaak mo tamang ipatpatagkan ka, apok. Basta jak kayat dito yan, Lola. Kayat ko tiyo madayo ka dananang kanangkal. Di kay madanagan. Tadamot amok apakita gusa. Uncle Simon, adda gugulo iti banda o. Ano, dito'y kayo lang. Tamapan ko kitang. Di mo pang panahon dagiti kakasinsin mo, ngon. Ngam nagpiksa ti tudo, uncle. Amangan no kumaro man ang tawyak yaw. Mabitak lang, Mia. Asino ay takatwam, uncle? Diyak ama mo. Binugbog da. Iso ang tinulungak. Alay, masakit tintero. Bagay kalay ko na. Anya nga mintararamitam dito yung lugar. Kat nagado ti man nagdakdakas dito'y. Nagtalawak kami di lugar mi. Tadidak kay kayat iti balay mi. Ha? Mala, mabait lang. Agasan ta dagiti sugat mo. Kalpasan na. Agawid kan. Tadilikado dito para itikaskan ka. Pangasyo, ampunan dakla ko man. Ang mga nudakdakas ti mapasamak no agsubli aki di balay mi. Jakon kayat tiyag talina ni jay. Makita mo ka di dagitang ubing. Aduda bibiyagag. Ita, may nayon ka bay. Ikarik, dumakilak labasit, matulungan kayong ton. Jakon ni palobo sa kasto ti mapasamak kanya. Alan, uncle, umanugot kan. Kasla nasingpot mo't da ito yung tao. Ay, malaman langan. Tapnod dakad ka doon ni Mia. Tunggal mabati dito'y. Nang runak at babae. Nasaysaya at siguro. No dito'y kamatan ngagnag. Agyaman na kangkal. Kumusta ti papaaramid ko ken ka? At ka din nakalap mo at damag? Siguro iti nagdamagak. Pimana na ka rin iti sikod nga yan da, Sir Manuel.
Awan ka ni tinaibaga ng itisigon na karuba na no sa dino ti makaranda. Di na karubata mo, sir. Sige nga ron. Awagan na klain. No na makalapyo abaro ang damag. Bye. Mia, kita mo, nagpintas to yung cellphone ana alak. Adda kwarta ana kasigpit ijilikod na. Ala ka. Tinakaw mo ka di man nanday ta cellphone? Una, anya pa'y nga rod nga agbisina ka ano dya karamidan di kastoy. Sapay adda babasit nga ubing nga imbati ni Uncle Simon kadataan ma. Kat, agbiro kay tinasaya at apanggadam Nagadumot ti mabalin na pagsarkan dita. Amo mo't na marigata na ka makastrek. Tawon mo't nagadalak. Jak to penalpas ti elementarya. Di mo ka din mapanunod agsubli ka dagiti dadakkel mo? Tapno di ka kumamarigatanan? Nakayon timbilang ko a pamilya. Iso di mo kumansang kadakamat ti may papan kadakwada. Sana nasaya at agurahan dagiti dadakkel. Nga urian niya pa'y tinararamid dakken ka, Carlo. Alakit din, Mia. Iluto mo nagiti insangpet ko amasida. Tamabisina ko. Naglokon na dya lalaki. Nagpartak kita ti marayan. Naitarayan nakmanan. Nagbiit na nagpukaw. Adan tulataal daw yung agtatakaw. Agpulo kayong tumatlaan. Malagip ko manan ni Mira. Awan pa'y nga ta ti damag, tay binaon ko amang sapol kanakwada. No jak agbidot, dakkilen ti anak ko kankwana. Kumusta nga tamat ti biyag na itan? Nay, ada umawawag. Hello, Sir Manuel. Napinta sa damag. Nasaraka kong ti ayan tayo papabirok mo. Lukas ta, makita ko ti anak ko. Nata ti problema, sir. Ta siguro ti nagdamaga. Awan ka ti poder da di ubing. Ta nagdalaw ka no. Gaboy ti kinaulpit ti agsuman kenkwana. Kaya tawan makamuno sa dino tinapnapanan na. Kasta ka ni? Sige, magyaman na. Kunak no makitak di anak ko. No saan ako maanag butang ini? Iti responsibilidad ti may nga ama. Abangan no anda di ti poder ko, ti anak ko. Anyawatan ti kastabiyag, makauma. Sumangpod na tao ng awan pa'y makan. No ko mga benta saan asugal ti pangit-ipanam iti kwartam. Diadda ko ba maikatang iti makan? Naglaing ka nga reklamo, awan mo't nga rod mayawat mo. Awan keday ti serbem nga asawa. Na, tasyak paikit din ti awan serbina. Idin to ta naglawag asika ti irresponsable nga asawa ka nama. Arig na siya kung ti mang bibiyag kan ka dagiti anak mo. May sapay dagita anak mo nga awan serbina, tagida mo ti tumulong dito balay. Imbag pa'y ni Carlo, manulat tawon na idi. Ngam ado ti amuna at trabaho dito balay. Kay, ayan ita ti anak mo kay bagbagam nga awan pa'y utang na anay baganakaw. Tapi manaw adi man lang nagpakpakada. Si kanto mga men, kanayon mo akabilan ide. Ikaklaan iti pagnakman na. Kundi ka ba nagsawi ti kasta? Amok tumot lang nga oresi ka kat di mo impatag ti mismo nga anak mo. Anya. Aday ta. Manipod dito ayan ko. Nalawag ang makitak tay lalaki. Manon nga aldaw asipsiputak. Kasla daman nakita na nabiktimaan na. Sige. Ita nga iwayat mo ti pangpanggupam. Takita aklaan na makalibas ka pa'y kanya ka. Aday ta. Nakasidagak kenkwana. Di na pulos, napuutan. Bisi amang sipsipot iti babay nga dati masangwanan na. Ay! Tatakaw!
Timarayon ti loko. Kamatag. Iyaban na tinagtarayan na. Manglikawak ta sa batag ti loko. Awan lusot mo itan. Pulis! Wan. Kat malas mo. Tanatyambaan kay ta. Sir, pangasiyo. Di taktiliwan. Ammo madkayam tagpakas. Ngam di mo ammo ti masyan kadagiti dukdukutam. Ala, sumurot ka kanya kay di presinto. Sir, Awanen ti adu payasaw. Umikan, tarsam. Daytan ti bagbagakkan ka, Carlo. Imbaglaan at nasingput ti pulis ang naranaam. Nasyan pa'y kan ka. Nagasat ka pa'y lang ita. Ngam di mo amo na inton sumaruno. Amang ang dakdakas ang ti mapasamag kan ka. kunaklakit din ang may balod ang itayan. Imbaglangan na. Tas saan ang nagdarom di babaya dinukutak. Anya nga ro ti desisyon mo itangay. Napudot ti matatilintaggan ka. Tsaka mo, Mia. Di mo tadapay pamilyam. Di mo ka di mapanunot agsubli ka dakwada. Panunutak pa yan ang bag. Nurumbang agsubliak pa'y ijay wano saanan. Anya kayo matenanang, kinunakmat kada kayo asaan kayo nga aglutluto, tadiyon kabailan. Anya ngay ita, naksat tilutlutuan nyo, kakaiso na lang arudan ang maisaang, maksat pa'y mo. Naimbag ata nakita kadagos, tanusan, ang mga nunaura mo to'y balay tayo. Yamit chay. Awal pa nasayat nga aramidem at bakit akan Ay, mabisinak nga rodan. papakpakan ka lang harudan o ramim pa iti balay. Ato ti kanam. Abda. Kanam to'y nakset alinutaw. Mala, agnganga ka. Kasa kambis mo ti mangisubukin ka di ti nakset alinutaw. Ala, husto daytan, Fredo. Basta ka ay. Pagpada kailang aginangawan ser-serbina. Ay, Aging gagayam ita. Kat di kay pala nagbaliw, Uncle Fredo. Carlo, naimbag man talagawit ka. oh, Carlo, anak ko, nagyamanak ta nag-awit ka. Kailiw ka una yan. Kwarta man. Magdid ka ti kwarta. Tanusan makaraman ka kanya. Sana kung obing. Akaba alam latan adangran nga ure awan kalaban-laban na. Kastagayam Ayan, mo ko kao na. Ay, ipatab na itangay mo ko, Frida. Natatkan ka na ito eh. Limastog ka na. Astoy tirumbang ka. Ay, sus. Sinipaw mo ti imak. Yag mo na itang imo ko. Isoblim ti imo ka. Sikat ipakaipayan da ito. Ay, sus! Frida, Carlo! Ay, husto daytan! Saan anak ko? Husto daytan! Apayan naramid mo ti kasjay. Itinaudi ang nagsarita ta, inkarim nagbalbaliw kan. Nga mapayakas to itinaramid mo. Sir, pasensya kayo. Nailaw anak. Gapoy ti aglalaok ariknak. Carlo, anak ko. Mira, si kakadiday ta. Manuel. Sir Manuel, Nanang, agam-am mo kayo? Mira, anya di kunam, anak mo ni Carlo. Juan Manuel. Basta, iso ka din ti. Manuel. Apay kasta tila ngayo adwa. Apay nga agam-am mo kayo. Carlo, anak ko. Diyak ko makayat nga ibagada ito'y kankan. Ngam talaga ang nailat tilubong para kada tayo iti ang Iso adya kun mailiman. Iso ti amam. Anya. Adyak lang pagarong. Si kagaya man day sapsapulet nga anak ko. Rosadino la ditanti pang birbiru kakin ka. Nga madaka matlagaya mi sidag ko. Oh, anak ko ayo. Sir,
Tatang ko ng kanyak. Pakawanan da ko ma. Nangrunakin ka, Carlo, anak ko. No sara ka po kanyak. No jak ko man nagbutang iti obligasyon ko ken kaidi. Saan ko makasta tinagbampanagamita? Ang amita tanag kitatan. Sulnitak amin ang nagkurangakin ka, anak. Pakawanan nakbot anak ko. No impaidam ko kan ka ti pambatag ti may sangay na. Nairamraman ka gapo iti kurak iti awam. Di kagdanag anak ko. Aramin nagmati amin nakabalak. Tapno mabiit ti irurar mo nito'y. Isungag singsimpot ka kuman. Tano makarwar kanto. Tulungan ka ang mga barwanan. Agyaman anak, sir. Tatang. Biyag, di tao. Sam, anak ko, apeng adapay laang dito'y balay ni Jelly. Itulod mo ko man ije balay da. Ang mga nusap-sapulan dan. Una nang. Jelly. Itulod ka lang di palayuan. Ang mga no birbirukan da ganda na ng kantatang mo. Manjak, dituyak pala ngayam mo. Sana mabalin saan nasaya at akitaan ti babae maturog iti balay ti lalaki. Wen, balasang ko. Iso nga agawid kan wen. Sana balay, agsublikan tumanen no bigat. Sige nga ron, nana. Ay, Sam, itulod na wen. Ala, mapantang arudan, Jelly. Apay, naggap-gapwang manay. Rabiin, ngam sumanursor ka pa'y laay. Balasang kan. Kita amot pasit na ititigtignay mo Tatapid rin. Di ko man ungtan ni Jelly. Gagangay nala siguro ubing-ubing kat nga ron ti panunot na. Isaw, agong gundawayan mo tayo. Saan tata? Awan ti panunot ko day ta. Takasla kabsatan ti pangibilbilangak ken ko ana. Sige tata, agawid ak matan. Sumurutakkan ka, Sam. Diyak kayat dito'y balay. Jele, agtal na ka man. Ala, Sam, agawid kan. Sige nga rod nana, tata. Agpatuloy ako. Sam, anak ko, numabalbalin. Liklikam ni Jelly, tane. Maditi mangmangag ko kadagiti ka aruba, chismoso kan chismosa. Naimbag kumaano sa anakas jeti kasasaan na. Awan dakas nga aramidan minanang. Kan may sa kaskabsat lang ti pangibilbilang akin ko na. Ada kadakwadan nanya ti panunutan da. Basta nadalus ti konsensyak. Awan madingar aramidan. Naamok day ta. Ngamamangan no pabasulan da ka iti saan mo mat nga aramid. Sapay nagalas ti ugali dagiti dadakkel na. Nalaing da asumao. Narigat mo taliklikan ni Jelly anana. Tapos saray isumat ti umay dito balay. Palpalagipan ka laang anak ko. Nasaan tayo nga igam ti panunot ti tao. Una na, mawatan kayo. Ayan ti anak mo. Apay, di pala rumorta mga anay. Jakman ambo. Itay ko pa'y ngay ayaban. Gumdinak mo't ipangpangag. Di samlaang tisang kadakamat na. Anyala unay nga tayo at impakpakan na asam ken kuwana. Tadi na maadaywan na dya tao. Anya ngay ti ammo talakay. Ay. Sa balin samot ti mapaspasama kiti anak ta. Bakit? Apay, anyo din ang kumay papan kada jelly kunday di asam nanang, tatang. Ay, di adim Kanayaw na mapanidya balay na sam. Isa kanayaw ti sang kadakamat na. Amangan mat no adda inaramid na saan amay parbang kini Jenny. Ha? Iso nga awan pa nagtalog ko iti dahi di alalaki kan. Ay. Saan nga kamkamali na dya lalaki? Kasaritam tuman anay imbag ti kabsat maulit ay. Da kayo na.
awan lat aano sa kamakisarita iti adda kurang na. Paray, itaman pa'y adyak makitang umipipos kan katay nobyam apangurangan. Si Kamot, tila ibagbagang. Saan ko ang nobya ni Jelly? Gayam ko lang. Kan kanaklaan bata. Takanayon mat ngamin anak kaipos kan kano ka. Ayun, di mo liplipatan tay kasar ni manang ko inton umay alawas ha. Wen, di ka madanagan. Ikuyog kunto ni nanang ko. Nay, hada kayong magayam dito'y Marilita. Wan tanaawis kami mo't maray. Nay, ayan ni Jelly nga'y, ape ajak makita. Dayjay man nay, addamanan ijay likudan ni Sam nga umipipos. Napahasig unay ti balasang mo ijay barokan niya. Wan nga rod maray, nagrigat mo't abagbagaan tay balasang ko. Tanuan niya ti imbaga na, isulatan ti aramidin na. Ang sana balay ta nasingpo mo di anak ko. Patsa ka di nagundawayan ti kinapasig ni Jelly kan kuana, mare. Sapay la maray. Nabartagkan samot tan parisam. Iturog mo dito'y balayan ang di mo kabailan ti agawin. Ang kasanungay, urayan na kamot ni Jelly. Apay, saan ka di pa yan nagawit? Kasanung agawid. Kat sikat urayan na. Di da pulos mayawid itay. Urayan na kakanong. Uray lang makaungatan ni Tata Pidring itay. So pinanawan da na. No kayat mo, itulod kan, tapno agawid mat ni Jelly. Ang mga urayan ng tinaganak na. Alaman nga rod, tani. Diyak ka bala na talagang tiag maneho. Sam! Rumor ka! Kan parwarang tikabsat ko! Ha? Sino siya pukpuk ka mabigbigat? Sam! Amo! Adda pang job mo ang madiitikabsat ko! Nanang, apay, anyat mapaspasamag. Ay na, Sam, anak ko. Dito'y kung aminan a pinaturog ni Jelly idirabi. Tadyak mo mapilit nga gawid. Nabartag ka ngamin. Iso ang nakaturog ka adhagos. Taintulod nakakangaro di gayem mo. Anya? Bakit? Ayan nga rod ni Jelly. Pinaturog ko na ijesilid mo. Ta dito'y magsalas tinagturugam. Inukat ko tiri daw yaw! Awan balasang ka! Umayon! Nagturugam idirabi ni Jenny. Dito'y abalay ta sama ng Sa dino nga rod abanda dito'y balayda. ijay silid ni Sam. Anya? Ha? Kunakon ka. Gun-gun dawayam ti kinaubing-ubing ti panunot to'y kabsat ko. Sam! Leti balasang ko. Agtanang ka kuma. Di mo kumamot pagpanunutan iti dakes ta anak ko. Tawan mo't mading aramidin na. Siyak ngamin tinang paturog ka ni Jelly dito'y balay. Kat iti silid ta anak ko tinagturugan na. Ta dito'y salas tinagturugan ni Sam. Agpaiso Ay ka. na, di yung kaluban ti mading aramid ta anak yo. Ay, Jenny, umay kan, agawitan. Diyak kayat manang. Dituyak laeng. Diyak kayat ije balay. Saan man anatang ti ulong? Kita man, gun-gun dawayan da kan gapo iti kasasaad mo. Awan dakos nga aramidag iti kabsat mo, Leti. Umay kakit din, agawitan. Di mo urayan nga ulutan ka. Idarom tayo, Najasam. Mananggundaway, ti awanan bain alalakay. Awan pamanagnak yaw, tapno aramidan yu ti kasta. Ada, nanang, tipan naturog na iti silad ni Sam ti pamanik na. Saan nga umdas dayta, pamanagnak? Umdas, nanang, apay kitin asaan? Siyak ti makamo, adda amok apan nakabagi tilintan. Anya? Sige anak ko, sika ti makaamoy ti dayta. Masapol ang may kaniti pagnakman na diya mananggundaway. O na yan anak ko. Dito'y matpagbaludanan titumpal mo. Nanang, amoy yung awan aramida ka madi. Ngam apay napasamak ti kastoy. Pangasi yung
Kasarita yo kumadag iti dadakkel ni Jelly. Inaramid ko, anak ko, ngam talaga natangken ti pangadanda. Nga ipabalod da ka kano. Diyak mo't makasarita na imbag ni Jelly. Tadi na mo't amuti sungsungbat na. Kasano nga ron itan nanang? Asino ngayon timang tulong ka na kayo? At daak mo't nanditi pagbaludan. Malah bayaman ako. Padasit tumanan nakasarita ida. At daasi ti apo. Una nang, mangnamnama ak amakarwarak tumutlaang ditoy. Tanadalos ti konsensyak. Awan basol ko. Anak ko, kaasimot ni Sam. Di tayo mo't amunoan niya talaga tinapasama. Pinabasol yumot adagos jay tao nga awan pa'y mo't natibker apam managnak yaw. Ay nananang agulimak kayo. Basta kasi tirumbang kan kwa na. Dakkel ti pamatik aginundawayan na ni Jelly. Marikriknak day ta nanang. Ngam ko namot ni Jelly nga awan inaramid na kankwana. Patpat yun yumot day jay. Kat amuyo lang arudan nga dapangurangan na. Ay nananang nasken nga agbalin tayo awais ita apanawan. Ha? Anya ti kayat mo asawan. Di kay makibiyangin nanang. Siya kunti makaamu iti amin. Ado ti gagayim ko apan nakabagi ti lintag. Bahala dan iti dayjay asam. Pidraing lakay. Si kaman ti makisarita kiniliti nga anak ta. Bareng si katidenggen na. Bay-bay ang makadilaptan ti anak tabakag. Di mo ka di mapanunot, a babae di anak taan agrabyada. Rumbag lang, ay karon ni Sam ti anyaman nga inaramid na ka ni Jelly. Ngam awan pamanagnak tayo. Basta guli magkalatan dita, di kagtagtagaring. Anya ti panagkunayo tatang. Agpabayad tayo latan iti danyos. Taawan mo't ti maiparang tayo apam maneknak aginundawayan ni Sam ni Jelly. Ngam masigurado ka pinagaramidan na iti dakis ti kapsat ko. Ay kahit si kaman anak ko, doon niya ti pangideng mau. Instant akwarta day to yan tatang no kasano. Sige sikat ti makamaw. Pero kaskasana o magatang kumuten tayo motor ang nabayagan na tartariga kaya. Sige nga ron tatang. Planuan tayo anaimbag day to'y no kasano ti maaramid. Saan abale? Taadda tay atorni tayo. Ison ti makaam mo iti amin. Anya ti madamag nanang. Kinasarita nak tay abogado anak ko. Agkidkid daw da iti dakkel agatad. Agbayad ta kanulaangan iti danyos. Tapno makarwar kan iti pagbaludan. Nanang, Ngam pangalaak nga iti dakkel agatad. Ultimo igatang ko iti kanagkan agas ko kamarigatan akpay. Daytan tulakan nagdakkel agatadan. alangaron, tapadaset to akasaritan diyong agayam ko. Ibaon yung tuman dito ita kasaritak nanang. O sige anak ko, barang iso ti makatulong kan ka. Basit lang nga ano saan, barang makarwar kan tumulaang. O nanang, di tayo mapukawan ni tinamnama. Di kay kumama umuma amang sarsarong karkanyak nanang ha. Tatakay lang ti pangalalaki ti pigsakan kirid ko. Di ka kadiagdanag, dakkel tinamnama makarwar ka ditoy. Kundi ka madanagan, jak to pulos mauma amang sarong karkan ka anak ko. Masasya na kada kayo nanang. Kimutong kayo pa yan. May stress kayo nga po kanyak. Di nagpakadanagan. Tadadagi tay ulitag mo amang tultulong kanyak. Kan mamati da nga awan aramid mo. Tamo damot no kasano ti kinasingpet mo anak ko. Anyay pare, kumusta kan? Pasensya ka na, no itaakla ang manan anak kasarong karkan ka. Amumat ang busy ang kadagiyay chicks ko. Sika talaga pare. Talaga di mo may kat ti kinaangaw mo. Kun kunak ka dilang pare, kaya't kala pagkatawan. Nupay kastoy tinapasama kan ka. Ang hindi ka agdanag pare, adu kami amang isaksakit kan ka.
Amumi ngamin nga awan mading inaramid mo. Iso adi kagdanang. Tulungan ka. Agyamara ka. Kunak no oras si kakit mamati mat iti pagpabasol na kanyak. Amu kan sipod pa idi pare. Iso amamati ha. Adi mo kabailan nga aramidan na jay. Kanuan gayam. Amum kading agdinamag ijay lugar tayo. Apag kwarkwartaan da ka lang. Ha? Ngam di ka madanagan. Tanok kwarta lang. Tulungan ka makarwar dito isam. Agyamara jong. Mapangnamnamaan ka talaga. Di kagdanag. Patsik ang makasubadak tumatlang gapu iti kinaimbag mo kanyak. Di mo pa ila panunutan dayta. Tinapatag kat makarwar kan dito'y pagbaludan. Kamaudyanan na. Nakaawid ak mutlangan na nang. Wen nga ro anak ko, ay na, dakkel ti pagyamanan taken ni Jong agayim mo. Nang runak ka ni Apo Diyos, tadi na ka binaybayaan. Wan nga rin nanan. Kunak mo saan ako na makarwar hindi pagbalutan. Kat itata nakarwar akon. Mga barwanan tayo manan. No kayat mo ako mapan ka payla ijay lugar da ulitag mo. Tay sumot ti singasing na. Tapno maya dayo ka kano kadagi ti judgmental at tao. Saan nanan? Awan rumbang nga ibain wano kabutan ko. Kabaalak asangun lagi di at tao. Taamok nga awan basol ko. Nalangarod, si kati makam mo. Ngampang nga asim di ka kumagar aramid iti may kaniwas. Tapno makabalas ka lakadakwada. Awan iti panunot ko ti panagibalas nanang. Ni Apo Diyos latan ti makam mo kanakwada. Ay nahagyaman na kanak ko. Tauray no kasta tinapasamak. Nagtali na idlad tati kinasaya at ti panagpuspusom. Nakarwaran iti pagbaludan na jasam anak ko. Wan tatang, kat naala tayo matan tinaskan apara ka datayo. Amangan no datayom at ti balsen na ita. Huwan garudan ako. Madanaga na. Anya kat adanag yun ay. Di yu panunutan na kita. Tinapatag, naala tayon ti kay kayat tayo kadakwada. Ay nali ti anak ko. Madandanag anak iti kasta nga inaramid yung nga agama. Aday ta kayo manin nanang. Kontrabida kayo laakan kanayunan. Di kay latta ko maagulimag dita. Total, may ranranod kayo laang. Ayun gayam, ayan nga ni Jelly. At dalaang mat itay di talikod ti balay anak katukaw. Ay, sumit nga tayo. Kanya pala kukun na di tangay. Malabakat, inkaya banta mang rabi itayaw. Lakay, ni Chele, awan matan di tarwar. Ay nahanap na pananangatan, sapay rabiin. Ang mga nadalaang di tarwar, apumanag na. Wano, napanmanan, ijayan na sam. Ha? Umay ka bakay. Kuyugan nak ta mapantay di balay na sam. Ang mga no ijay manan, tinagturungan na. Ay na, mabainak ko mga agpakita ijay. Awan rupak nga iparang ko kadakwada nga agina. Gapo iti inaramid yo. Ang alaman laengen. Ala, si kalat tagaya mo ti mapanijay. Tanu awan ni jay. Rumarak mo, tayo naksapulan ti anak ta. Uray ta, adda tayo motorsiklop nga ramatag. Nay, si kamat gaya marinita, anyat kagaram. Ay, umunag ka pa'y Ay agyaman akmare. Adda ka din ni Sam. Wen mare, adda di talikod ti balay. Ang mabit lang, tayabak. Anya ka diti maipay ko kada kayo. Sam barok. Umuna iti amin. Kaya't ko kumati agkid daw iti pamakawan mo. Mabainak ko mga umay ditoy. Gapo iti inaramid ti pamilyakan ka. Ngamning amin Jelly. Mapukpukaw. Kat sikatim mo na anapanunot ko. Amangan kunak no nakitam. Ni, jak nakita na na. Manipod nagawidak. Jakon nakita ni Jelly. Saanan ngayon imay dito eh. Anya, ay sus, napnapanan na nga rutan ngay. Moreno kasta, tumulong aklat tamang sapul ken kuana nana. Agyaman akbaro,
Sapay la ko mga rod ta makita tayo maulaang jay anak ko. Ikararag tayo. Asapay ko mata na saya at ti kasasad na. Kumusta ti panagberberok mo anak ko? Ay, awan pa'y nga rod nanang. Uray dagiti pulis, awan pa'y maitid da nga impormasyon no ayan ti kabsat ko. Awan ka di pa'y jay amayo. Awan pa'y nanang, madamamot ti panagsapul da. Ay, jak amo no nakadandanunan nan. Ah, baro ang numero ti umawawag nanang. Ala, sumbata mo anak ko. Bareng adda pa kainaigan day tanga awag iti kabsat mo. Naan-ano ka nun ni tatang mo? Nadisgrasya ka no nanang, kat aday di ospital ita. Diyos ko, tulungan na kami kuma. Ay anya day tuyon ang mapaspasamak iti pamilya tayo. Sapay aging gaita kat di tay pa'y nabiro kan jay adem. Anya ti aramidan tayo tananang, mariribukan akmutan. Jakon ammo no anya ti aramida. Ala, agpulas ka. Tamapanta kitaon jay amam iti ospital. Unay mutan tinapasamakan kalakay. Awan mutan ti may sasakam. Anya nga mintinararamid mo. Tadi ka naganan na da nagpataray iti motor. Nagalis ti dalan bakit? Kasano na ito yun nga eh. Sapay awan pa iti anak ta. Ala nanang, tatang, panawan kayo pa'y dito ospital. Ta ituloy ko timang sampol kini Jelly. Sige nga rod anak ko. Kat sapay kumata masaraka nun di kabsat mo. Awagan na kadagos no anya ti madamag anak ko. Ay, Lete, imbag na nakita ka ito'y. Ada ka no ni Jelly dya police station. Ha? Agpaiso, manang Orlando? Un, mapan mo kita ni Jayan. Iawid mo dya mapukpukaw nga kabsat mo. Sige manang, agyaman na. Ha? Sam? Anya ti aramidam dito eh. Apay nga da ka dito eh. Nakita kami ni Jelly ang magmag na ijiili. Bayat ti panagpasadak. Kat hindi asitgak. Mabubutan ti lang na. Kat kasla sa bali ti Jarna. Iso akinuyog ko latan dito yung police station. Jelly ading ko. Apay kasta ti langam. Apay anapisang tabadom. Kan adapay donor mo. Sigun iti police na nakatungtong ko itay. At da ka no posibilidad na pinagaramidang day ti dakas. Ha? Dimot ngamin agsao apolos. Agsangsangit latan. Agsao ka, Jelly. Anyat napasamakan ka. Asino tinang pisang di tabadom. Intarayak jay lalaki. Tinangalnak. Nagpigsa. Di na ka pinagaramidan iti dakas. Pinisang na to'y badok. Hindi kwan. Hindi kwan. Anya? Ala, gusto Jelly. Ala, agawitan ije balay. Agyaman ako na isam. Tauray kas di tinar-aramid ni kan kaidi. Di mo tabi na ibay antikabsat ko. Awan mo't basol ni Jelly kanyak mana. Kan di tayo kuman lagi pan tinapalabas. Talinipat kun dayjay. Mga barwanan tayo kuman. Si dada anak latamat at tumulong nga orean niya ti mapaspasamak. Diyak laing pagarup akas tati kinadalos ti panagpuspuso. Nagbidutak iti panangipapan ko kan ka. Agyaman tadi ka nagimula iti sakit tinakam kada kami. Di yun panunutan da jay manang. Tirumbang ang maaramin ita. Kat ipamaysa tayo ti atensyon tayo ka ni Jelly. Tapno agsubli ti sigud a kinaganay-gay na. Kumusta ti check up ni Jelly? Bakit? Lite? Lakay, masikog ni Jelly. Anya? Lukas na. Talaga ginundawayan dati anak ta. Wan lakay. Anyan ti kastoy ang nagbambanagan ti anak ta.
Awanan pa inti asino man na nang gundaway iti anak talakay. Nakakaasim at tikabsat ko. Baklon ko tinagbalin na kasasaan ko. Gamtsak baklon ti kasta napasama kiti anak ta. Sakla ko man tinagdasalan ti karma. Salat ako man anay ramraman ti anak ta. Agbabawi akman ngam naladawan ti amin. Uray siyak tatang. Agbabawiak. Kan makunkonsan siya ak iti pananggun daw ay tayo idikin ni Sam. Ala, tinapatag, nakaamiris kayo. Katsapay kumatagbalin nga adal dayta kada kayo. Ala, agtitinulong tayo ang mga iwan kin ni Jelly, kanti sikog na. Biyag, ti tao. Anji anak ko, bumangon ka ditan, tamapan mo ilako na ito'y naala ni nanang mo nga ugot ti kamutay, kan kangkaom. Isupay ti paglakwa, mapaggatang iti sabaon. Itayak tayo na kaniing tatang. Wan, sige, inakila ko na bita, tapno na pag-load ko. Anya, apay, napatpatag ka di ti pagludmaw ngam ti igatang tayo iti sabaw na paglaba ka na iti badbado tayo. Naragsakak ngamin nga agbuy-buya ka nagiti nagbabak ng atatao tatang. Nagmayat kumamot no bawak ng tayo. Ay, agpatingga tayon samat langan iti kastoy. Narigat latan ti adda pa nagbiag tayo. Aganos ka anak ko, tabarang may tuloy mong tumutlang ti agadal. Saan pa'y ngamin nga umdas ti urnong may kaninanang mau. Sa nabalik, nagkarimot ni Manong mau at tulungan na kantaw. Jack lapat yun tatang. Naimot ti asawa na. Iso nga amangan no di na ipalubos amang tad iti tulong. Hindi kag sawit ti kastaan, Jay. Amangan no makadanon kadakwada kat ad-adda saan da kaatulungan. Ngala, inkakit ilako dagituyan. Sige man langan. Inakon ilako dagita tatang. Mabit lang ha. Agpalasak biit. Pasensya ka, Nanji, ha? Halo-halo lang ti kabalak agatangan ita. Bayan, lumakaswerte ka lagi timulak anatenggen prutas. Mapantan tumangan iti may sa restaurant iti sentro. Kat, kasanuno saan? Di pa'y kat arapa aplangan ti papantay jay. Saan man siguro, Anji? Agkararag dalata ka na yun, ha? Dawaten ta ti parabor ti apo. Makauma pa yun ti kastoy pa nagbiag, Elmer. No adala ko mamaaramida. Tapno makaakalak iti kinarigat ti panagbiag. Inaramid kon. Anya ti kahit mo asawan? Basta, Elmer. Kaya't kung ti makaakal iti nalaos a kinarigat ti panagbiag dito'y lugar tayo. Sigudad nga arapaap ko dayta. Kat aramidat ti amin. Tapno magunod ko dayta. Saan nadakis tagarapahap, Anji? Nga masapul nga adda aramidam, tapno magunod mo dahi tang arapahap mo. Isungarod ako nakngaramidag ti amin, tapno makaakalak tumat lang iti kastoy a panagbiang. Nauma ako ni iti kastoy. Naimbag pa'y dagiti mabuybuyak iti social media. Nagbabak nang da, nagdadakkel dagiti babalay da, kan nagpipintas dagiti usarda. Di mo't inkari daratang mo pagtuluyan na kan tumatlaan nga gadal. Tulungan kiti iday jabangkag, tapno daras da makaurnong iti pagtuloy mo nga gadal. Amom Elmer, oray agmalmalam ken agpatpat nagkami agtrabaho iti talon, saan kami ang makaurnong? Iso nga agsapolak iti pamuspusan, tapno makapanak iti syudad tapno agtrabaho. Amok, napinpintas tigasat ko no makapanak iti syudad. Saan ka mabalin alapdan iti kahit mo nga ramidan? Nga magpakada ka pa'y akadag iti dadakkel mo. Sakbay amang ngedeng ka. Nakaluto ka din, andyan ako. Mabisi na ka na panaglako iti palengke. Una nang, mala,
Agtugaw kayon tagidasara kon. Napan bumala ka diin tuludan ni tatang mo iti balon na ijetalon. Wala na, mangan kayon. Nay, apay anak ka. Ada ka diri rin na. Apay akas na tilangam. Awan na. Nabanugak lang siguro. Ay, no nagrigat tumat namin ti panagbiag tayo. Kasanungay ama tungpal dagiti addo nga arapaap ko no sa anak mo't ama kapagtuloy nga agadal iti kolehyo. Ay napasensya ka na anak ko. Gamnin karimi ka ni tatang mo apag tuluyan da kan tumatlaag. Apaman ama kaurnong kami iti umda sa pagadal mo. Basta anusan na kami laang atulungan ni Jetalon. Gan may sa tulungan na kakano ni manong mo. Saan ka day? Matuukan ako nana. Iso sapay lang ko matapalubusan dak amapan mangga di jay syudad. Nadardaras ti panagurnong ko nagtrabaho ak ijay. Anya, agam adayo ijay anak ko. Saan ka anay ruam iti biyag ijay syudad? Basta nana, mapanak ijay syudad. Tapno makaurnungak iti pagadal ko. Sapay ko maawatan da. Nasaulin na ng mo tinaybagamken ko na may papaniti papan mo iti syudad. Kaya't mautag trabaho ijay. Wan tatang, magagaranak nga minan ang makapagtuloy nga agadal. Marigatan ak una yan iti panagbiag tayo. Kaya't ko ang makalungaw tayo mo't kuman itinalabas a kinarigat ti biag tatang. Maawatan ka anak ka. Ken amok betlaeng ti may papan iti daytang arapaap mo. Naputa ka nayon nga ibagam dayta. Uri di ubing kapay. Agam sana maala iti dinarasan ti amin. Nangruna kat babae ka. Kasanaw no may sagmak ka. Sa awan na pulos amom ijay. Mawatak ti kayat yu asawon tatang. Ngam adagayim ko ijay. Ni manang Leslie an amok iti social media. Nagkari kanyak atulungan ng amakastrak iti panggadak. Apaman amakapanak ijay. Sino na ita alis na eh? Diyak ba't amaw? Talaga asaan yung mo ata diyo pa'y mat nakita tatang. Namamok lang amin iti social media. Umay na kunsukunan, apaman na makapagdesisyonak. Anya, ay napangaasim ko maanak ko. Di ka basta talaklatan iti tao, asaan mo pa'y matlagayam nga amaw. Amok anasing patigayam ko iti social media tatang. Amok akayat naklang atulungan. Iso pa nga asiyo tapalubusan dak amapan manggad iti syudad tatang. Ikarik, agan anadak ijay. Awan to apulos ti dakas ang mapasamak kanya. Di mo ipilit, ti kayat mau. Di da ka palubusan. Nangrunak at saan mo pa nga amaw ti ibagbagam agayim mau. Anya? Apay sangit kanji. Anya tinapasama. Sandak nga ipatpatagdanan ng kantata. Bagida lang ti pampanunutan da. Anya? Apay akas na tibang bagam. Adda ka di saan nyo ang nagkikinawatan? Sandak kapalubusan amapan mangga di syudad Elmer. Kayat ko ti mapanijay. Gaputa kayat ko ti makapagtuloy nga agadal. Kasano kumamakapan ka? Awan mo't am mo. Wano kabagyam kumaijay. Narigat ti kasta. Mapankalatan iti may sa lugar asaan ka mo't asigurado. Abangan mo maisagmak ka pa. Saan Elmer? Ada ni manang Leslie apagayam ko ijay. Nagkaria sa anak to abaybayan. Leslie? Ti babae anam-amum lang iti social media? When Elmer, pacheck na singpad day jay. Kan may isa, nakita ko iti video call. Kat talaga kankwana. Angie, awan pa nagdalag ko kenkwana. Saan mo pa yung amu day dya tao? Iso di ka kumabasta mamatilatan ka lagi ti bagpaganagan ka. Anya ta mo? Amangan mat no alilawan na kalaang. Apay ngamin akad ngan yun dya tao. Pang-asiyo kumamat ah. Kaya't naklangarudan na tulungan. Ngam didak pa'y matamo a suportaran. Agpapada kayo amin.
Di ta ka manlangan. Agsinatan, Elmer. Oh, Angie! Mabit lang! Angie! Uwan manang Leslie, nakapagdesisyon akon. Kaya't ko ti umay dita syudad. Kaya't ko nga mintimanggad. Agpaiso, Angie. Ngam, kasanon ti pamilyam. Di mat sanda kayat nga umay ka ditoy? Siyak ti masurot manang. Talaga nga min akayat ko ti makaadal. Isu akayat ko ti agtrabaho dita. O sige nga Rod, Angie. Matulungan ka may papaniti dayta. Ado ti mabalin ko apang isarkan-kan ka ditoy. Sigurado ang maawat ka ta nagagat ka. Agsagana ka nga Rodan. Sukunan kan dita iti kabiitan na panawan. Agyaman manang. Urayan ka nga, Rod. Okay, Angie. Ipasigurado kan ka. Mabiit ka makaurnong iti panagadal mo no may kagtrabaho dito yung syudad. Agyaman nga, Rod, no kasta manang. Sige nga, Rod. Urayan ka dito'y lugar mi. Isaganak amin nagiti usar ko. Sukunan na kanon ni Manang Leslie inton bigat. Ay na, magagaran ako na makapan ni dya syudad. Talaga ka de asukiran na kami adadakkel mo adya anak ko. Mapan ka kadilat ta ija syudad nga uray saan da ka apalubusan ka ni tatang baw. Pang-asi yun tapalubusan dak nanang. Di na kumamatlapdan amang tunoy iti arapaap ko. Saan ka matasigurado iti lugar apapanama nakaw? Amagan dumay sagmak ka. Palubusan dak manuno saan? Sumuro tak ka ni Manang Leslie inton bigat. Awan madi ang mapasamak kanyak. Iso apalubusan dako, nanang. Talaga gaya, masukiran na kami kaninanang mo, Anjay. Pasensya kayong tatang. Ngam, no saan kumakastoy ti kinarigat ti panagbiag tayo. Adayo ko mga aramidek ti kastoy. Baybay andak ko man, tatang. Gaw atek ti di yung maipaay nga arapaap ko. Tangay sanda ka na malapdan. Sige, makamu ka. Ngam di na kami tungarod pababasuran. No adasaan na nasayata mapasamak. Gapo iti kinatangkan ti ulam. Sa anak amay sagmak, tatang. Ipasigurado kada kayo. Awit kunto ti balegi inton agsubliak dito'y lugar tayo. Ikarik day tatang, nanang. Manang Leslie, agyaman na, gapot na pinaypay sumtimay ng sukon kanyak dito'y probinsya mi. Agpagayam ta, Angie. Kan may sa, nagkariakan ka. Sapay la kuma, tagbalin ka natulnog kanya. Tapno daras ka makaurnong iti pagadal mo. Isara ka adago si ti trabaho inton biga. Ikarik day tamanang, kat agyaman akmanan na. Awan na nyaman na, Angie. O sige, iturog mo pailaan. Ta nawatiwat pa iti biyahe ta. Talaga gaya may impilit na Angie tinapan ni syudad na nalanda. Ay, huwag nga ron, Barok. Talagaan natangkan ti ulo day jay nga anak ko. Sapay la kumaa, tawan to ti pagbabaw yan na itikas jay nga inaramid na. No kumatad na mabaling ko na. Tapno makatulong ak, nalabit. Saan ko man ang nagpilit ama pa ni syudad. Nakurapayak matilang amin. Hala, idaw-dawat tayo latan. Asapay la kumaa, tasaan amay sagmak ti anak ko. Wana na. Kaurep kasya na kiwinaswas kanyak na Angie. Ipatpatag ko lata. Kat urayak no kaano ti panagsubli na dito'y lugar tayo. Pangaasim manang Leslie, palubusan na kuman nga agawid. Marigrigatan akong titoy. Jakon ka bang landang iti papaaramid mo kanyag. Sana malit adakkel matanti kwartaan na alam babain kanyag. Ang papamawi ako na simurot kan ka dito'y syudad. Agulimag ka man mat, Angie. Basol mo matlaan. Agraraman ka mat ngamin na makaadal. Idin to ta saan lang aruda nakabanglandag iti dadakkel mo ngay paayday ta? Manang Leslie. Kastalaan ti may bagay kan ka trabaho. Dagbalin a babayadan a babae. Gaputawan nalpas mo a kurso. Isu a kastalaan ti may bagay kan ka. Dita ka man langan. Nagkas ang tigasat
ko. Dapdapag ti mabawi, ngay may dito'y syudad. Diyos ko, tulungan na ka makapanaw dito'y. Sigurado akas taon na yan ti panagdanda nagdagiti dadakkel ko kanya. Naimbaga orasyon na nalanda. Kas dapat kan ka, Elmer Barok. Nakapasyar ka man dito'y balay. Ada ka di gagaram. Umayak lang kong mamakidamag. May papankin ni Angie, nana. San ka di pa yung imawag ka da kayo? Nasaan pa'y nga Rod Barok? Kinapudno na. Saan pa'y kit din na maawagan ti cellphone na Madanagan kami para kinkwa na. Kahit ko di mapanidya, nana. Kahit ko sa pulan na Angie. Gaputa uray siya. Madanagan na para kang kuha na. Tano talaga na saya ti kasasaad na. Imawag ko man kada kayo. Day tamat nga Rod ti kunak Barok. Ang kasano. Awan am mo tayo injay. Kan maysa, naglawat ti syudad. Kasano nga Rod ama sa pulam. Dakil ti kasi ti Diyos, nana. Padya katulungan na kamang sapol kini Angie. Kayat ko ba't lang ama sa pulan ti anak ko Barok. Ngamjak ba't kayat na may sagmak kaagapukan ko na. Ipatas ko lang sa pulan, nana. Nukas kasano, agpatulong ak kalagi ti pulis. Uray nakiwin na swas kanyak na Angie. Jakmat kaya ta may sagmak. Agyaman ak nukas na ti kapanunutam Elmar. Agyaman ak kapo iti panangisakit mulat na ni Angie nga uray pinasakitan na ka. Sapay lang ko mga Rod, tamasarakam ti anak ko. Oh, anya pa'y lang tar-aramidam, Angie. Inkagsalan ang. Ururayan da kan dagiti customer. Pangahasim man ang Leslie. Diyak kayat ti agsala. Diyak kayaten. Palubusan na kuman nga gawin. Di nakpagpungtutan, Angie. Ala, no di mo nga rin kaya tagsala. Agpairwar ka langan iti may sa parokyanom. Sa bagay, dakdakkel ti kwartam ijay ngam iti panagsalam. Anya, pangasim, tiyakon kaya tikastoy. Marigrigatan akon, nabambanog akon. Di ka man agarte-arte. Ala, agsagana ka, Angie. No di kag tungpal iti kayat ko, makaraman ka manin kanya. Sapay lang ko ba, tadinak masapulan tayo dyan lalaki. Darasat ti pumanaw, ang mga numakamatalaak tayo dyan lalaki. Diyos ko, tulungan na. Kaya't ko ti makasubli, ti lugar mi. Angie, kapit lang. Elmar, apay nga ka dito eh. Agyaman na, nakita ka. Talaga nga inkarkararag ko ang makita ka dito syudad. Elmar, pangasim, masapo lang makapanawtan dito eh. At namang kamkamat kanya. Ala, ubay ka. Umanautan iti da ito'y alugar. Ay, na yan ti kastoy ang nagbambanagam Angie anak ko. Kanyan. Pakawanandak nanang, tatang. Basol kumatlang ti kastoy ang nagbanagag. Naisagmakak, gapoy ti kinatangkan ti ulog. Kan gapoy ti ayat ko amang gunod, iti harapap ko ang bumaknang. Ay, laitan ti bagbagame kaninanang mau. Saan mo na nga amo ti bagbaga magayim mau? Nagsayaat ngamin ti panagsarsarita na kanyak tatang. Napamati na kiti husto. Ay na, naibaglakit din. Tanatiliwan da ijay ababae kan nagiti kakadwana. Agyaman tayo kan ni Elmar. Tain ka gumaan na tinangsapol kan ka. Wan nga rod nanang. Iso na lang tanadadaalan ti masakmaya. Awanan namnamak, nanang, tatang. Anak. Bala, di mo sawan ti kasta anak ko.
Ada pa'y gundaway mo nga agbabawi. Ada kami dito'y apamilyam amang tulong ka. Husto ti inam anak kau. Manglipat kan. Kitagnakam kamit kuman. Pagsagana ka, tayo tunsirreg. May tuloy maun ti panagadal mau. At dan umda sa kwarta nga aramada, manakaw. Ang yaman naklaunay, tatang, nanang. Agbabamawi ak, gapoy iti kinatangkan ti ulog. Nalapit asaan kumana pa sa magkanyak ti kastoy. No naguray ak kumay ti umno panawan. Oh, ano tararamidam dito'y talo, Angie? Ngumisit ka dito eh. Sigo dan anangisitak, Elmer. Aywan gayam. Sinurot ka dito'y pakitaltalunam, takayat ko ti agyaman kan ka. Agyaman na, tas sinapol na, kat nakalapsutak itikas jay pagsapulan. Nalabit ngayon turong ti apo tinang ibabaan kanyak ti taxi driver. Iti day di akong daway. Iso nakita ka. Kat, anya ti plano mita? Ituloy kung to kano ti agadan kung nadatatang kan nanang ko. Kidawam ti panarabay ti Diyos, Angie. Kat sigurado, makalipat kang tumatlahe. Agda kami amang ipatpatagken ka. Agyaman ak, gapot ta oray pinasakitan ka. Pagayam lata ti pangibilbilangam kanya. Oray kasi tinarabig mo, napatagkalat ta kanya. Iso pa karagsakak launay, numatunoy mo dagiti arapahag mo. Agyaman ak unay, Elmer.